So usisi njengoba ethi akekho proud. Kwaba nento mfethu engasho ngathi akayenze. Alright. So mengithi akayenze lento le ngamtshela ngathi akangilethele ianda. How? Yalensizwa le. Sho nje mebeqeda ukubhudubuzisana nje enkonzweni yekamera kube ngathi kuduka ianda amethu uyayibheka angayitholi. Ngiphinda ngegqoko ngafa. Ngizweke sichaka ngiqhubeke. Ngase ngithi ke angangilethela izibi avuke eksena clean ngalelo langa. Ashanele eze nezibi kumina. Okay. So wangilethela lezo zinto lezo zombili ngase ngimtshela ke leyo mali ke leyo ke akumele ayilethe. Oh yeah. Which is 600. Nina bakashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle no Phapha Ekhanda enhlana sezantsi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele lena ke iBlack Life TV igama lohlelo izimpande zama Africa. Igama lami uKing Sicaka ngolapha kaLuqa. SiseJohannesburg phakathi esigodlweni sika Baba Mapholova Mother Teresa makuthi uyayibuza kuphi ke eBaramall phakathi la sikhona. Pholo Sabingelela se. Mfethu hayi uyazi nawe imini umcebo mfana kaGogo mfethu. Ngiyajabula ukuthi mfethu ufikile futhi namhlanje yabo. Yeah. Yeah, uzofika la engaphendula khona iHome Affairs ngayenza isigodlo sika Gogo. Ngithi ngicorrecte lapha kuyona iMother Teresa, iMadam Teresa. Yazi ngobani lapho mfethu ngoba isalukazi sami sasisebenza ebalungwini. So mfethu kwakuyiphupho lakhe ukuthi naye bo madam. Ngiyangibona indlela ayixoxa ngaye ngomadam wakhe. Ngibona ukuthi hayi lo muntu akasaxoxa ngendlela yokuxoxa nje. Sexoxa in a way ukuthi nayo bese eyibona eselapho. So bese ngiswela amandla mfethu. Kanti amandla ngizowathola engasekho ngathi hayi othi ngimhonorishe ngivele ngakhe indawo ngoba uyisebenza emakitchen ukuba nelaundry ku line owodwa. Ase ngithi hayi othi ngivele ngenze ilaundry ngiqhambe ngithi Madam Teresa. Libalekile lelo gama kumina mfethu. Yeah, njengoba ulibona nawe run yabo uthi ugcole kanjani lapha. Mfethu. Mfethu asiphume ke kulokho size kulokho esize ngakho ngiyazi ukuthi umuntu osebenza ngabantu abantu osuku nosuku bayavela basho ukuthi ke kukhona izinto basize ngazo. It either basize la bekunenkinga khona abanye ke bafika bengenankinga kodwa kwande qhubekele kuye phambili. Baqhubeke njalo ke bathi ke siyambonga umfana kaGogo ngento ayenze kuthina. Njengoba namhlanje ke kukhona usisi esithe mayeza ukuthi sila eGoli wathi cha uyafuna naye kuletha ubufakazi. Azosho la ukuthi nansi inkinga ekade ebhekene nawo manje isixazululo sesikhona usithole khona la ekhaya. Into esenzayo as a Black Life ukuthi abantu basikhulumele bona ngoba sesigathela ukuthi kuthiwa abantu siyabakhulumela ngcono bayikhulumele bayisho lo bona sisi sawubona. Siyabona bhuti. Kunjani? Ngiyaphila bhuti wamakhondo njani? Hayi uyathatha? Ewe. Man thetha kamnandi. Inkosi. Inkosi. Alright. Inkosi. Tshela thina ke sisangifuna mhlawumbe lo ngibuza igama kakhulu ngoba vele into le eyimfihlo ongafuna ukuthi kuvele kabanzi. Sitshele ngawe nokufika kumfana kaGogo nohambo lakho nje ukuthi kufike kunjani sekunjani manje. Yo bhuti ndifike kukubi andifuna uxoxa. Bekukubi to the point that bengasafuni nabantu around mina. Bengithanda bandedwa. I think develop depression somewhere somehow. Ish. Because the situation like kwi relationship yam bisey bad bengekho happy. But again ndeva ngomyusisi ba manikhe ndize kubhuti. Ndizofuna uncedo. Ndamxelela uba aziduri ke i-products zakhe like ngizo afforda. Yeah. But ke no nizothethisana. Ungumuntu onovelwano. Like ne-products zakhe kuyaziduri kangako. But khawukhe uziyele uyozivela. Okay hayi ndaya. I think ndaqala uhamba kuye it was 2023. Okay. Uqala kwami. But andifuna uxoxa khange iphele i4 months ndisebenzisa i-products zakhe ndawubona umehluko. Eyona nto ibindihlupha kakhulu ke umuntu wami yawazi ke abafana. Lo ngakuwena. Chill. Wenze ntoni? Ebengasamameli bengasafani naqala ngomna naye besaqala udibana. Okay. Enotshintsho ndibona into ba nefone yakhe akasafuni ngayo. Nange-weekends akabambeki xa ndifuna iya kwakhe unezitori akusafani naqala sefuna ngiqale ndireporte nasefowunini sendixela into yoba no uqala utsho xa uzofowuna. So ndabona into yoba ikhona into ayenzayo lo mfana uyakuphambanela likhona inyawo lemfene. Okay.
Andikho proud bhuti wami like anditsho into yoba yinto endi-proud ngayo uba ndiyenzile but wenzani ngani ndiyaza kaloku ubhuti umfana kagogo ndazofuna uncedo ndamxelela yonke ingxaki wandixelela into yoba no yiba free khululeka into esiyithethayo mna nawe iphelela phakathi kwethu and mna umsebenzi wami lo wokunceda abantu so andizukujaja ndamxelela yonke into ke wandixelela into yoba hayi khululeka sizayilungisa ayilungise man wayilungisa nyani ndi-happy ngoku sure umfana oko ngowakho ndifunwa nguye ngoku thini nesikhiya like yo ndi-happy izinto engazenzi before like ii-vacations ii-dates ii-flowers akho nto engayenziyo ngoku ndingayicelanga nemali uyoyifaka ndingayicelanga yo hayi umsebenzi lenyani manje since ke konke lokho kwenzeke ngendlela kuwena uma uyibuka noma uthi awukho proud ngayo ungama-advise omunye umuntu wesifazane onenkinga efana neyakho ukuthi abela kumfana kagogo ndingam-advisa kakhulu ubhuti if ufuna usetlisha uhlale endaweni eyi-1 awufuni ugcwalagcwala kuzo zonke indawo ufuna ubuilder nomuntu oyi-1 ube nestability then ndingam-advisa mna mhlawumbe mapholoba before size odabela sasikhulume ngawe ngoba i-hashtag yakhe ivunyiwe ukuthi awufuni abantu babona behlukana ufuna umuntu astikhe kumuntu wakhe into yakho nje le eqondile ngqo uma ususethinta igama lokuthi akekho proud ngento ayenza mhlawumbe nabanye bakhona bafila kanjalo lapha emakhaya ukuthi umfana kagogo samthakathi like emadodeni uye lo sidonsisa abantu besifazane amakhala ake siyakaze leyo ndawo mina ngeke ngize kuqambela amanga mina sichaka vele njengoba ngangishilo ekuqaleni ukuthi isalukazi sami sangifundisa okuhle which is ukulapha abantu ngoba ekhulekela abantu enza iwasho ngokuhamba kwami ke mfowethu ke engithuma ukuthi ngimthengele inkambi zakhe ngase ngifunde ezami inkambi ke eceleni yabo ezangihaqa kakhulu izona lezo mama so usisi njobe ethi akekho proud kwaba nento mfowethu engasho ngathi akayenze alright so mengithi akayenze lento le ngamtshela ngathi akangilethele ianda how yalensizwa le sho nje mebeqeda ukubhudubuzisana nje enkonzweni yekamera kube ngathi kuduka ianda amethu uyayibheka angayitholi ngiphinda ngegqoko ngizwe ke sichaka ngiqhubeke ngase ngithi ke angangilethela izibi avuke kusena clean ngalelo langa ashanele eze nezibi kumina okay so wangilethela lezo zinto lezo zombili ngase ngimtshela ke leyo mali ke leyo ke akumele ayilethe which is u600 uma iletha leyo mali saseke sengithi mina ke ngicela ayishiye lezi zinto lezi uzozilanda ngolesibili elethe ngolesihlanu kumina ngase ngihlala ke mfowethu ngahlanganisa usazobona nje ngisazokuhlanganisela nje kwamanye ama visits akho mfowethu ubone nawe ukuthi ngiyenza kanjani lento so ngahlanganisa mfowethu mengiqeda ukuhlanganisa ngafaka ke lawo manzi ngafaka nalezo sicupho leso ngase ngibopha ifindo lelifindo leli lisuke elimele ukuthi ke kungabi khona namanye amafindo azongena kuleli findo leli usevalile yena yabo so emva lapho ngase seyafika ngolesibili ke esethatha ke iproduct yakhe ngafika ngamtshela futhi nakhona ukuthi uhamba uyobheka umfulo ohambayo ukuze into yakho ingami yakho nalomuntu bese emva lokho uyalivula lelibhodlela leli bese uyakhuluma kulona usho zonke izinto ofuna ukuthi zenzeke uma usuqedile ukusho zonke izinto ofuna ukuthi uzenze bese uhabula kancane lamanzi la bese uyavala ujikijele lapha emanzini ahambayo bese uyahamba usabheka emuva wasenza njalo ke usisi ke waqala wangitshela le testimony mina ecingweni nami ngiyathuka mase sengibona esethi hayi ufuna ukuzwa ngoba esezwe kuthiwa iBlack Life iyeza ngase ngithi mina hayi kulabantu abanama testimony une testimony epowerful yebhodlela ngoba isikhathini esiningi besivamisa uba nama testimony ezikhafule sibuyisa abantu sibacupha abantu sibabamba senza yonke leyo nto but bungavamisile ukuthi sibe nama testimony amaningi ebhodlela ngase ngithi hayi okuze khona uzochazela abantu ngalomuthi webhodlela khona bezowazi ukuthi sihamba sigcina kuphi ngale products le mhlambe awungena ugcile kulezi ezinye izinto ezithinta khona lokho mhlambe ngaselona ibhodlela nalokho kuyicupho nalokho okunye okuthe kodwa ukuthinta abantu ababili abathandana ngoba omunye umuntu njengamanje obukayo unento yokuthi okay mina ngeze umfana wakho mhlawumbe akaze kulunga iziphi izinto
othi uma ngabe usebenzwa kulento esukunenkinga yayo umuntu ufuna i-avoid ukuze lento izokwazi ukusebenza ngendlela zikhona izinto enjalo noma uthela wayeka nje mayise ithathe uyithathile into eyenzeka mfowethu ukuze usisaza sizakala abonakala ngathi into zakhe zimhambela kahle kwangathi kwakunesichitho kuyena ngoba owechaza ukuthi kunezinto ezingathi ziyamhamba engathi akathandeki kwabantu yabo izinto zikho right inani nani ngase ngibe umuntu ke omnikeza izinkambi zokuthi ageza aqume yabo samqhumisa la njengoba ukwazi ukuthi ngine Friday Saturday and Sunday so samqhumisa samfakela ke mfowethu ke into elesa samfakela isigenami samfakela uma amagugumela samfakela mfethu indoda eminyama nendoda ebovu safaka mfethu saza saqoba nje nanelabatheka mfethu safaka nesiqunga yabo ngase ngithi mina ayakangene wangena naye wazizwa naye ukuthi use right useshile ngendlela engisuke ngimqhumise ngayo ngase ngithi mina ayike okulandelayo ke letha la lezi zinto zalensizwa le ngase ngenza lokho engikwenzayo wathi simebuya ngolesibili wase enda kuthathanga mfethu isikhathi eside ngifuna uqamba amanga sicha ngoba abantu abaningi njalo batshela ukuthi 1 to 2 weeks kodwa inosukwini lesi5 wese sengifonele sengitshela imanga ngoba le product inamandla ngaphezulu kwedliso lasekudleni ayimina manje idliso lasekudleni angisalenzi so nga replace ngathi mina ngizoyenza ngale ngoba le isicuphu usuka umcuphe ngani ngensila yakho yeah kanye nezibi iphela ukhumbula ukuthi izibi ila umuntu ahamba khona so noma ikuphi la ehamba khona yena ushawa nawo lolo valo ngithi phela ngifana no double valo kulezi zinto zami no delunina mfowethu lezi icupho zami yabo ngenze mfowethu waseba umuntu ke mfowethu ke ongifonelayo siswathi hayibo mina ngiyaqala into nje umuntu akasafuna nokuya emsebenzini manje uselike efuna ukuhlala nami ngathi mina ngicela ukuthi uyicontrol lento sisiwami ngoba yonke into isisezandleni zakho manje angisakwazi manje mina ukuthi ke ngingenelele kuleyo nto le so wena iba nesicathulo ushaya isicathulo phansi umtshela ukuthi akahamba ayenze A no B no C ukuze impilo izokwazi ukuqhubeka mfowethu mhlambe angibuyele kancane kuwe sisi uveze indaba ukuthi ubhuti lo wayengasakuzi akusho ukuthi osukhuluma afana ukuthi nje awusho lutho eboreka even ma if ngiyamkhulumisa ubona into ba ingathani gqeba uthetha udikiwe jo ufuna uzibona esestrateni nothi nami so ndabona into bayo so tshela mina ke komunye umuntu wesifazana ngoba abantu besifazana banakho bapholo ukuyilanda lezi zinto only to find out ukuthi lo muntu amnikeza lento akamthandi ngaleyo ndlela into engahlala nayo impilo yakho wena you committed lo muntu osumsebenze kangaka awukaza nangelilodwa ilanga ubonakala ukwenye indawo no even a decision ayithathayo it was because of ngifuna usettlisha naye ndi committed kuye I don't think ndandinoyenza if ndandingamthandi ndayenza kuba ndimthanda ndifuna umgcina abe nami ngibuza amapholoba ngoba I don't think nawe proud ngokwakhe imjolo ufuna abantu babona beshade hey mina mfethu yazi ngikutshela iqiniso mfethu angisanawo unembeza mengizwe umuntu ehlukunyezwa umunye umuntu ngiyahlala kuleyo nto leyo yabo nje mengizwa nje futhi kakhulukazi kuhlukumezwa abantu besifazana ngoba phela ngikhuliswa abantu besimame mina mfowethu so abantu besimame esikhathini esiningi ngibabekela phezulu so mengeke ngezwe ukuthi ke umuntu uselahlekelwe indoda yathathwa umunye o indoda imshiye inengane o indoda yafike yasikaza ukumlobola yasingakwenza lokho yaya komunye ila ngingenelela khona yena ngifuna uqamba amanga kusazoduka ama-under asazoduka nje ama-under mfowethu and futhi into esoyenza futhi senza sure ukuthi nemfula igcwala ama-under namaphenti abantu abamahlongandlebe okay let's hope ungizona nabo abakwazi ngoba angikwazi ngoba phela uyi-black life angeke ungaziwa bafu alright asibambe kanje ngoba nakho sekanje isimo sonakele asahambe emapholo mhlawumbe kokugcina kwakho ufuna abantu bakwazi ngawe nomsebenzi wakho ngiyazi sazokhuluma kakhulu nawe kuningi sazoxoxa kodwa ke just ukuthi abantu mabekufuna bakutholaphi just ukuthi abantu njengamanje njengoba besetshenzwa uwe yini nani afuna kukhona nalento ukuthi ungumuntu egcineni kukhona iziteka abamaphutha lapha nalapha abantu abayibukayo ezumuntu ongayifihli inyanga eningi ayifihla wona hlala uphambi kwabantu yini mhlawumbe ufuna ukwedlulisa kubantu amazwi akho ogcina siphetha lenkulumo hayi mina bakwethu engingakusho kukodwa ukuthi izinyanga nezinyanga zivamisile ukuthi zithi zispecialize kuyo yonke into mina ngifuna ukuphumela obala ukuthi
i-strong point sami ilezi zinto zothando. Amadliso, ibambelelo, yabo zonke lezo zinto lezi. Kodwa-ke mfowethu-ke singakukhohlwa lo ukuthi ngiyakwazi ukulapha, ngiyakwazi futhi nakhona ukususa ezinye zezinye izifo, ngiyakwazi futhi nakhona ukuhlambulula abantu ukuthi bakwazi ukuthola nemisebenzi, izinto zabo zibe right. Nje kunama-testimony ayinqaba mfethu. If ukuthi umuntu ufuna ukungibona akatype kunoma yiphi social media athi umcebo umfana kagogo uzokwazi ukubona ukuthi umsebenzi wami uhamba ugcine kuphi. Yes, nami phela ngisayang mfethu, usazowabona amaphutha ami lapho nalapho, kodwa iphutha engasoze ngalenza ukuthi ngithathe imali yabantu ngingabasizi. Perfect. Yeah. Injalo yami. Asibonga ukufika kwakho mntakamama. Ndiyabulela nami ngoba seNqubeni. Ikuphi ekhaya? Ekhaya not la uhlala khona manje. Waseqonca. Qonca. Molweni abaqonca manje. Nigada ama-anda. Sure. La ngaza ukuthi asambe sophinda sibonane ngokuzayo saningalo igama lami King Sicali. Is there black life?